Shubor nakaslem jong udongsan hima. Hadir bakasang Nyotrap Youth Council Northwest Kasihil kalayo ya kajing ujor na kinong kayi bakadon kajing krong pesa bean naka kerdok baklem kasanbut hakasnong kenci kumta na kaliang kasang HYC Northwest Kasihil kalahiar kendet syakate kajaka haka atsan terik ukla lengkot arjar arpuar kinong kayi kilaya thuru bakadai ka kerdop jong UMLA ka Mothar Raisan constituency ubak building nongsik bat kinong kayi kila ongru bakibat re hakate ka kerdop kidai kibreu jong UMLA sudah bat kinong kayi kia thuru baki hapseu khatsan spa tingka nak benta kinru syaka bat ar hajar tingka nak benta ki ar syaka klem kajing tho bat kia thuru baki yo tang naga kerdop badan kasanbut jong ka district council nakaliang vice president ka Nyotrap Youth Council Northwest Kasihil uba artis rentatiang ula kentu ya kibor ki bahalor bakidai ban kemi ya kene bat kidai ban khang kerdap nok mardor ya kene ka kerdap bean baklam don watang ka jingtho lane ka sanbut bat ula ongru ba unsa ai da ka jingtho chau deputy commissioner joka Eastern West Kasihil district adin bang yo ya ka jing ujor na ino hi jong kana da Eastern West Kasihil district ini na ngi pa fer ba kajing ujor singi ko galong ba tagir ba klem pisan bot ba ti krong da ya hajana ka jodi hajan jung nega get juga disikunsel pada get na disikunsel da dehlo no rem ngalian kajing ujor ni wan ban mi sina kajing wan ni ngilap hidu dari ya kajing sisa ba wat di driver ro iklam nati ba tadi gede patku gejingla niyo sneo na imo hiyo berapa bisa doang ba tadi gede yang nomik pa apa hadin mengelai kendu ya unsur rasno ulang ro ba lada don kum kita kejajin mon kalian ngasno kan sim gini bakri ba ngan saweng nomor dor don kita ulah kular kita berkan tadeh lo ngirim nang leng ba kinong ndong gigit ki ba klem don ya ka sanbun tengah kentu ya kiru ba kim dei bandon ban krong be an ya kinong lej belas ni nang leng ni keseng ya kentu ya ki ba klem dayo lagi bor bahlon klem don kata ka sanbun bersukrong baay kata balong nim dia dalile nakaliang dosa dahil orang ini mengalang di wan respect dari hangne panile kan dulu surat senang ba lo batay ro satu orang nayas ngawi banang nay sa kamat ro min saya inti video haman kagir katkum kajing betha nagi bor bahlor kidi bansim kumta markane ka percaya ke bahiran tam aduk data laduk inong khayi haduk inong lain wan berfai kadai suka percaya kebahiran tam kadai suka dangmi seperti kita nagalang ingin pedang dalile te hadin pengiling kendu ya kini ki ong na bakam de te don bok bakam de te lang nei sakmat ba katung gajing ong jeki kamdai te kamot kasakut be kamdai te kamot ada nagalang sengin tang kon kre ya da gajing thot non ban bu habisi na mantai kine ki jika krong khajna be ai sakmat ba katung gajing ong jeki kamdai te kamot kasakut be kamdai te kamot ada nagalang sengin tang kon kre ya da gajing thot non ban bu habisi na mantai kine ki jika krong khajna be ai ban ngim itenan nomor distrik ni kendang dai ka bakhuj ni kwa ro ni kun sumla ka di man long ka bakhuj hadu ka ya inti hadu ka ya yang ni sutu deb bah nai ki bun tre kinong hi legal nei kata ngim theu ta jing hi legal mar balai ni im lang ni sutu deb bikta bro ngim pram ni no amar hang ne ni sutu am galia dang bon kum kita nai la ran mar balai wat da galong kum taro sisin ngi sutu lang ladu urit hadu he ka mamon ba ni im lang kam don jing pher kat kum jing sel dengan henry bancu krong tam na kata ka jingle legal wat pengilale legal ndak krong tam bi kata legal kata ngi yang na lesa ta delo rong tem kale kanong re
Iwan ban. Wat kami kayong nam tapi ba nim salia Iwan na kawan. Ban pe kan dino. Tengilap tu itu sisa. Lihat kan dulu mana gitu ba. Dia habai ujor na gitu ba. Nah kinong kai. Tinggal saya ya kajing hihok kajing sya kamu. Ini saya ngawan wat lah kami tu. Wat sengaja. Ketang ini betul. Kebelah